Aha Ghana Info TV so the trending kwa ene tutu ne srani abasa ye dibi eba betu bedwasrede edosum yadofo ene ahwefo nyina ye no ye Paul Amantem ne so sene dikanfo ye tumira na ya kiresi ye den sempa ensemde ensem trende ensem obi ato na no guso awoka bi enom ene bobo ni nyina no ne abo ne tofa ne dibi aba besom ene dey ensem bi circulatory system ne mu Ghana Info ye ntumi fa bi nkam yadofo ene ahwefo nyina ntie nyina enko ne mfi eni nkonko shade ye ba ye bechirim e comment section on ye nkombre na menda mampenin dada onye ne baby call Flight Lieutenant Jerry John Rawlings ase Pakwesi Misata Ali Mahama Professor Mel Somwase so omojojo Kwame Nkrumah kuma ewa Asamado na nkase mo esi Ghana ne nye won wate the American asen beti ase hwe ni pebio ode ne ho to Kwame Nkrumah ho wona mamu mu no na otimi de ne se kana tekra ma bie nenum ka se Kwame Nkrumah ose mo Kwame Nkrumah no obi ayade bi a chen of Fourth Republic mu no nse wie ya we say captain say yes o boss no chete wadwuma no onim hwe na de oba mho abesua dai Kwame Nkrumah na ode Ghana ba no say mo Kwame Nkrumah na pama ya tia say onye Ghana ni enti ye pese ya to aba ma Ghana ni a ne running mate ye Ghana ni enti na me metwete ya wo no cause na po onye Ghana ni and CPPD bi obeto aba ma MPP bi a wadwen wo fam. Any Nkrumahist in this country, including J. Kufuor, any Nkrumahist who would vote for the NPP this time because of NAPO, sabi wadrin of him. And let me tell you this, Sammy, Kwame Nkrumah, you need big six biya o Ghana. There's nothing called the big six. The time when you wanted that for a babachi. Kwame Nkrumah na ji independence my. Na bra Kwame breye even before ansa obete Ghana National College 5 years before your independence enye easy ufin cry oko Axim odu Cape Coast na nkoda ye demonstration about sa soldier fo ya ye bo mutu kendela sergeant ajete no mune ade and then kola no so supporting Kwame du kwan ho ne driver ni no ye ofi voter region ofi akache na Kwame gina kwan no then omso se ni o mapa me o se me ne Kwame Nkrumah no so sa wo ne Kwame Nkrumah de ene bra pe bibiye ko pacho maye o se me ko pacho no tam hom course ro no ko te Ghana National College te Kwame Nkrumah boarding Ghana no the T school 5 years before Omanji independence ye be fra kuru ni Ghana ti ye fa no nto Kwame Nkrumah na pono sa akwa no sa de bi no onu no e ka chen say mo Kwame Nkrumah no KNUS no ko ye no sabi ye ne busu ni bia na si ye e Kwame Nkrumah na si Legon Kwame Nkrumah ne siye kana na do siye nyimfiri so ne yɛmfa ne wɔfade nto so ensi ne wɔfade nyon ne siye Kwame Nkrumah ne siye hwɛ so yɛ Dr. Bawumia running mate Dr. Bawumia ne yere Samaria Bawumia Madam, good evening. I hope so we here. Nice woman. Sukula sa oba ne call ye men ne wabeye ni party through ma Bawumia ware no infantman girls Kwame Nkrumah ne see. Na po yire o wa mi se ko school ba Nkrumah. Kwame Nkrumah ne see school na po yire ko here. Na dwe nyari mana. What is wrong with him? Hwe. Otumfo bu baby o say. Sa ba mi bukura na msuru. O say. Kwasi o kasa bumbum. Ya de woman na suma no, ye fa sum samo nsuma no. To si subie mama. Kwasi o kasa bumbum. Yemfa asubisemo nsuma no ye de nwoma na suma no ti na posore ye no no ni sudi ni ban ti no watro enso obobo hye ni botom MPP for san kotro krata man say uja foji wo chi wo hwe ade na so o hwe do so go you no de hye ni botom no wa keka de yope
Same Kwame Nkrumah John Mahama osi Legon Hospital osi Bank of Ghana Hospital osi Rage onumpo or say what the mama mfa mo ho to Kwame Nkrumah ho na John Mahama wa ya Same University of Cape Coast Professor say we MPP mo boasting nyina ho no mo school Kwame Nkrumah is sa school no Winneba me kwa Pam Secondary School Kwame Nkrumah was insulted by the UP say wakosi school wo Winneba esi school wo Swedro na wasan so di school akɔhyɛ nwuram Kwame Nkrumah wept. It took Ogwamahene to call him, told him say ma obon told him na dachi eso ebamfaso Apam Secondary School na tehi Kwame Nkrumah si school ni si nwuram say na nwura no eba be yekuru ma Captain Smart akosa school ni bi Akufo-Addo be di president on Chem Secondary School awasi from beginning to the end the Mahama kura sisi ho won't me complete for su training college ene na put me fie ne se ka kire Ghana chekire for kita diploma say one day one bon no mo call school wo mantwa wo the 4 passes ene de ko for su training college Kwame Nkrumah ne see here for Penny Secondary School baby anana do flee no Kwame Nkrumah ne see here Techimai Secondary School, Doma Secondary, Tema Secondary, Oda, Labone, Kwadaso College of Education, Atebubu Training College, Brekum Training College, Enche Training College. Kwame, and the schools are still there today. Kwame Nkrumah and the C. Wo waben get founder Rollins Sebe, no ni master's degree. Only first degree de baye woni Akufo-Addo de akosia wo mfie nson age ho sika nti get fund ne etom kukuru neko etom kukuru neko etom kukuru neko wo de no to nchen ahwe hwe kwan Kwame Nkrumah fa so industrialize Ghana and I understand before can one district one factory na me boso for me because Ajima Kuradu yebi osisi gari factories here there on 31st December Women's Movement for nyamani na adada. But back to Nkrumah. She Kwame Nkrumah e ba ni team so bisi National Cathedral. E na wanya akosugmu a kakane be na ebeso. Ya Kwame Nkrumah te hwan ko be di president odi wie no so akase. Be nya akosugmu. Ba metu amena. Me nya akosugmu but metu amena. Na my friend the National Cathedral kakania be na ebeso na na do so ko Legon na na do ye demonstration e wo Legon he led the demonstration so ma we nkoko nam dodo adentira every day every week ye ma 2 crates of eggs and a 4 chicken per student Akufo-Addo na bi na no kai and necessary ye a ono sa na po no ode ne ho to Kwame Nkrumah ho no ene Legon students no umudi aduane ben no umudi so secondary school aduane abusu ama teachers ni teachers kre wi aduane hwe Kwame Nkrumah Institute of Economics and Political Science what did he decide to do eno tamko winiba ena mo friend you sue the and Kwame Nkrumah said that no wo hwe Ashanti region a omo pedwadie Inti yembo modena yemmo Ashanti region na dwedie de nkoso inti ahodo yensisi edwa na yemmo awo okwa na akoyewe na Cape Coast ma hene friend say ebe mbadabra na wo wada na awara wo we aho erusun amena mo fro na mcheche ore inti gwayi insi factory bi amayen also nana gwayi will produce the workers inti awuje na Cape Coast the means schools wo ho hwe NAPO neni atrane nton na oka sembi say history be repeating ho 16 years ago baby ojina na Akufo-Addo stage bugum se ni refia mekai no na no ebu agum na wakanam ontimi nwesa na wa mene da na nipa na ode na sem akono so no so nima meka kire no hwe je Ekufo
Akra Majo. Obidi mampeni. Yena na ba efia se wa ko bi se wa ampe. O ka kire se Nkrumah Kwame Nkrumah no. Se wunya se mpapa bia nka mfa na ho a. Ka no tu mo no ho. Na poko menhia just enra. Owie yiwura ho a okochi Asante Hemaa. Ase dai son. Asante Hemaa esa ka the same thing kire napo. Na Asante hine tufu. Akwada ohene na atetewo. Wa tufu. In less than 3 hours, na wakujina simpies with the Asante hina tebsa futu na ade maame no time mempe for what dey. Na Asante hina na ka bi sa akwada yenim se obese daache ye tunufu wa dem a yesa tunufu abonte. Enti Asante hina yes. Some way very yes. Akwada yenim se obese daache ni se tunufu wa dem a yesa tunufu abonte. Enti Asante hina kasa no hwe Asante no ye nyansafo bruta wanhwa wo huda o say ye bo wudin no Nkrumah say wani nsade me de mesan wuti na mane nya ho Asante hine be sign ti wo wana wo di yewura tem on Facebook no muntie me ye de nti Asante hine be sign na puti ni se be buru se be nya ado oso ni nsem tete ne bi na otete no oswa na poso nkofa nsumra na okofa ba the onunim no so when gentility outside cry nti okofa ba nti onim se akwada no nye saa no te na mom na po benyim ye no ye wura so ate de Ghana fo aka if you say o start say o tu se no na onyo na hwe ye wura sanko dentist papa ko be Asante hine ese that's what them John say so yeah dentist papa Nkrumah ko but onye dentist papa Pioneer homas what you say obi a wo be di education minister o pese me ba kola keto ye chen se de be ma fa be ma to a ye di wura nwoma suom se ya no se ya nsori angina anko mai ka ye dachi ya hwete no ba me pese na poti ase ade obehia ne president no onka nkire ne se Kwame Nkrumah 14 ba bia o ka muda kusiso didi president edi tu no do wuye that's number 1 number 2 me osaje for Dr. Kwame Nkrumah no when kumo ba tuntum bia so po ba kokwa aware da when pimo bia one staircase so na mehwe for man bewu because of person aware oba kokko Kwame Nkrumah nye bi da de toso bi omu ni se Kwame Nkrumah ne nkwada totofin wande da binum di na chi bon sama no yi ase Kwame Nkrumah nye bi ebredi no ana se me ka Kwame Nkrumah sem de wuni ne dru so a no waka oh yeah Kwame no hold on wo de ma me fama no si hwe ebredi no ana yeah Kwame Nkrumah no hwe but mami we hwe Ghpagetv MPP se Kofi Dwuma ya ade ma peteshi ebusu Ghana no Kwame Nkrumah na si Ghpagetv Kwame Nkrumah Aboso glass factory Kwame Nkrumah Zuarungu meat factory, Wenchi tomato factory, Kede match factory, Akosomo textiles, Kumasi shoe factory, Pualugu tomato factory, Esuchari sugar factory, Commander sugar factory, Kumasi jute factory, and Samom Cannery break and tile factory, Takwa Bon Satai factory, Bogatanga meat processing factory. Nyamisha musa madaje na yitwa ho kohwe video kro bi eba ye nyina de nya kohwe video kro ni bi edi abadia emi eremfisi adwenchiro ne yemfa beto comment section no na yinya adaja Ghana efo bekenkan edi amamda de nyina makasai odi se comment section on so oni hwe abetwa de betwe wudin eno date of birth eto ma yenya adaja ye be show edi amakama medin na neku akonodu sikapa